arnimi kali businili hokpon athe dak litum mati tongke ilitum karmino autonomous council tum kalili kalang lang rong sordom phan la solar project palo khamnang ke bokpon tangkai mon nang pak pompi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kene ye ke lake chok che alang tum mithangkar bihan kirai kom phan kali businil tum jongpon thebon athege Foden long punoi Kaziranga along punoi but a whole Numunigor along punoi Hadak Emon dog to the Ilitimadung Helong Name 20 lakhs to 29 lakhs on a tanka kipido, Voivita Menilitum Carbiang, Dak Solar Project Parley along Labang so points along neighbor the Pinilum Katsi Dakti Song and day. Along see like Nangpanong PC Lani Mon along to Sin and Pinay like Nilum with Hanangali. Along to see Assam Len Vilulison, egg along the along to see Katinilo. Halasoron alang tum chola litum kidukila grab hanitum imek nang binthi labang litum komentuni litum kroinde athige alang tum si pini tangka kidukila graram tangka pinai athige alang tum hem dak pena long pre kedam lobute kijoy ke gali hala dak he long le china mile pe non nali tum dipulong name par bigha long hoda ke 40 lakhs along le mondo lasang na nilitum name rong along name naini mission adin sidu daming tulo bolu te hada tame ai kom nai tum lak ko bakalong le anam chenam ne nilitum elabang so along le lasan phada long le chilong le pute nilitum 1,75,000 5 lakhs pute nilitum na pela nola 3.5 lakh paisa nilitum kacheko war hoke lasi lahai bang nilitum chok che lapen ampar eta me damtang 24 arni saising rong pi social media dong ke upload labang so solar project along alam thebthak along ilitum borjan pen ke pahai pon sar surdorong far alang li dakitok junuvik athege alang li dakitok ke borjan arada tumang ke naga phan longle jor lablo solar project ke par long ke nali tum 1,75,000 kilong ta laga nali tum abahalu buzini tum nang ke nang bogdon tu labange nili tum labang so media thengno ta pinrem bolo alang li ke inu resource person pule pure ta henene lo alang li kilip kan sekai bang pulu lason ke komane chainong ki dia munde sekan nang alam alang chainong dia munde kali pote pilo ladak kalili kalang alam nili tuhan nang bokpon ke laki alang li pini rong ingkoya ara amikar dam han alang li tuning rivek nei dia thong nei athege alang athege ladak kadu ele naga bhan long le yor ke kali budal nang long le ki or jontor doctor jontor rong pi akai hutame hola non tiar jeleng along le alang tum sipi arleng thedum sipi pini monsing rong pi hot hola dak kopenya along le long hola bengon bari long ta alang tum si long le yor pini ki ong tung along le yor pudam lote arleng the autonomous council kachari tum si yor pini tum rong sor ki yor dei afur mak langoi pini sur rong phalasan kan ne ke chok che lasi alang li lason ninge ver pote alang li hanta me tespur me ki subjilang nama lasi ni lilan ning thilo lasi lason ni tum borna na kan kalili kilang nang bok nang ne ni tum long le jorde long le ke yor pote afur namak langoi kona lo borjana sor long le ke yor koma gangbura se long le ke yor nili tum vai dak lar da pen van napak lang ne lasi nili ning duk piglo lasi lan se nili ninge chotpo la pen ampar hitame non combination ahokpet atangka long lete ke sangse punili hangdaram se nili labang so media akorte engir tuman ke anse tin ban thai tardam ingkor phoni pre cheklo ni phain kor phoni nele tum council long kaumri dam hot council secretary sir simtaro nagani ye duna bathak nele tum ningduk pik lapen ke junopik athe la solar project apuri angkang an ke pota dolap lo pusialang linang pudun te boy fis dame nele tum marong arat tum ke pota avek tum si ong 80% ke pota avela lapen ke pota ke do tum ansi compensation long labji polante kumal la dak compensation long lang halat 20% atum si long chot pama along legi dun beke la kadok ave dum da dun lablo la kadok ave ang bong benta 20% atum si pota do cholang 20% um si long chot po la si labang e chok che la si council ke ja ke thege ding atum la dang matha pa me nai nele tum ke compensation ahok pera compensation nang pipe polane nele tum long lerang pek contact he la ben ke compensation a rate abang 1.75 lakhs council asor kapathik ben nong 1 lakh vet tame 1.75 lakhs ke ator dupik lo senagi pu bangke nili tum kroy kre lapen ke kita fena rong aphan bangke alang litum rehabilitation mana cicak elo pusi nili tum beta long dun alang litum hanke ladak solar project kam nek tem lo pone har nane along kapre along le lang piat lo
ha dak se alang le tum pan pado pathak po pusi alang le tum chechak pu tangte karbi ka ke ladak donang neluma karbi ke ladak pen thoda nang poma karbeng long pen ke hanserong lamang kania hanserong adin ke parlo se parlo la lo nele tum cm banglo lang da cm pen a chingkilo la pen ke cm nang toy si circuit house long ta amor sing tiso sir land and revenue in charge cm la pen ke rite sing hi sir la pen te sar dor sing rong hang mla alang le tum la pen te nele tum rong a sir la pen land Karbeng Long Land Protection Committee la anching rupet circuit house arlo masin nele tum chingki che than lo je kania hanserong phana son son ke nanne a dim lang pi pa mesi alang le tum phan ke do ke tha ka phan towar me theng lang thik pi si alang le tum phan thik pinangji pusin le tum jingbai lo la so teng pen alang le tum lam chak nang ji pi do lo to nang le tum nang paklang ma ke mesen alam lo nang le tum nang paklang ke der thulo he kapre ka tum ke mentune pen nang paklang pi elo he pusin nang puru tangke neli tum nang paklang pi eta pini arni neli tum phan pini thang alam chak ta belang alam chak nang ji pi ga phialam lo neli tum phan ke compensation ta hala pota do mana veji pu tangke hanserong so ason hanserong son ke pata cheta ve nang le tum council sor si chini lo neli me thangarong mata pota cheta ve pule puda cho 100% nang bang 5% si neli tumarong da pota do chot athai kopi polo pota ve plote pota bunai nai phanang le tuman ana tangka nang yan hala eson phanai hala eson phanai angke aku neli tumarang purun delang amuk a period hot si pata ke pilablo nang le tum chepon period pu kunna lo neli tum chepon ini ani nang le tum nang cepak lang a report nang cepak lang lo je laan solar project pure rong pata do lablo pu sida me nang le tum alam thepeli neli tum tok jir ben sing pak lang nai lapen lake transparency nai dak per the da mani ma thek long lam nai la pen te ako la chota kali la nang li tum la project apan compensation ki pg po tangka ko mama phan se ki pi ma nang le tum mane phan hang joy la ne le tum kroi kre la pen la bang ke fully transparency nai paklang dak nai press meet long chota kali ekdom paper media long flat nang ji la pen te neli tum phan copy pc non neli tum nangkar joteng manang che chak ji ma lage nang le tum press meet pengali neli tum phan tok jir pen sinang bachini nai la pen te ladak project akam nang claim clear prang neli tum phan klar dak pen neli tum phan nang ching ki nang ching vai nang ji kali plon neli tum me long le pek the lan